Я, например, визит на каком жерде. Четыре человека. Şeylerde. İbrahim nerede tutuyor? Если yolu, alıyoruz yolun yarısını pravu storoну. Durgutmama düşeni. Burasız bir şey değişelim. Bekler bir dize yere vursun. Bize o da ihtiyaç. Святитель отче Василие, моли Бога. Яко несомнений скоро заступницы нашей, услыши нас, молящихся Тебе, да правителе мудрость и силу, судьям правду и нелицеприятие, наставникам разум и смиренно-мудрие, супругам любовь, тем же нам дух разума и благочестия, заблудшия на путь правый настави,